osim ljudi, znači ljudi, danas igramo FIFA. Ajmo na ovom klipu da odvalimo 10 lajkova, ako skupimo, onda pravimo mini pack opening. Ako skupimo 10 lajkova, onda ćemo stream za rođendan 19. novembra. Ovdje je moju postavu. Kaka, da, dobro. Znači player pool. Koliko ćemo lika dobijemo. Update team. Ovo ništa neće. Evo kaka. Idemo. Pro pack. I... ok, nije loše. Rezerve, kaka. I to je to za opis za nas. I lako jeste. Osjeti lajka mi smije u sljedećoj. Znači moram da idem nekom izvojiti na vrati. Ćao.